Karanga te pō, karanga te ao, karanga ngā itua o te wā, e ngā mate aere atura koutou, ki te pō nui, ki te pō roa, ki te ngā wairua, ki a wai ki nui, ki a wai ki roa, ki a wai ki pāmamao, o ki ai. O ki mai anō rā ki tātou ngā uru pā o rātou mā ngā wai otanga, e kawe tonu ana i te reo i wai o tia e rātou mā, mauri ora ki a tātou katoa. Piki mai, kake mai ki te reo rā iri nei o te kupu o te uru, e mi i ka watu ana ki a koutou me ngā pūrongo o te wiki, hei wānanga mā tātou i tēnei wā, i roto i te kupu o te uru. Ko Alana Broughton tēnei, e mi i atu ana ki a koutou, tēnā rā tātou katoa. Tēnā kia timata ke tātou ki te pūrongo tuatai i uake te wiki nei, i te reo o te uru. E aro atu ana ki te awa o Wanganui. Ki tēnei kaupapa i whakaritea e te wānanga o Waikato, ei whakapakari, ei whakamārama ki te rangatai i tōna ao Māori me ngā ainga i tēnei ao. Nō reira rā, kata uri ake ki a koe eru, kei a koe te pūrongo. E rōpū rangatai no ngā kura tuarua ki Wanganui, e wai ana i te ara rakahinonga, e kaupapa, e tuku ana e te ware wānanga o Waikato, e aerere ana te motu, kia whakahaeretia te unga rangatai, ko te Rangitāmiro tōna ingoa. Ko tā mātou te whare wānanga o Waikato, he whakahaere, he whakarite i tēnei kaupapa mō ngā tauira wharekura, ngā tauira Māori kei ngā wharekura huri noa i te motu. Nā reira, ko tā mātou he kawe i tēnei kaupapa ki a rātou, te noho atu ki a rātou ki o rātou rohe. Ko tāna pūtaketanga mai, ko tōna tuapapa hono me ki, ko i ahu mai i tētahi mahere kaupapa no te United Nations. Nā ko tā rātou, tā rātou he tuku atu i ngā whāinga, te kaumawhiti o rātou whāinga rā ko ngā 17 Sustainable Development Goals. Nā ko tā mātou he tahuri i tērā, kia Māori ai te tirohanga, kia Māori ai te tuku, kia Māori ai te noho. Mō enei tauira e i kaka ana rātou ki te uru atu ki tēnei kātū kaupapa. I did hear some from a teacher that she actually picked us, like hand-picked us, me and a few of my friends from city, and yeah, we just got put into this cool kaupapa. I'm in a Māori form class and we got selected first, and yeah, it's a cool opportunity. I roto i ngā rā e rua, kua pupua ke ngā wakaro ki roto i a rātou, me pē e a rātou e para i tō rātou uarai rakahinonga. It's drawn me to, like, I've been drawn to interacting with people. Like, it's cool to hear what the ladies have been saying on the panel. Like, they told us about how their journey and how they're entrepreneurs and how they started from such a young age, and now here they are, they're thriving, I guess. That's what I would say. Just being outside, not stuck inside a classroom, hanging out with my mates all day, just having a great time. E kōrero aki tō rāua ki te unga he wai wakaru ana ki tēnei kaupapa o te Rangitāmiro. When you hear about this program, you may think, oh, it's like another Māori program, oh, we're going to be learning te reo and stuff. But actually, when you actually come into this ropu, I guess, you learn so much about more around te ao Māori, and if that's your passion, then come here and learn more. If you don't know anything about te ao Māori, you know you're Māori but you don't know much, it's a cool opportunity to dwell more into it. And yeah, it's a main opportunity for us. Hihiko ana. Hihiko ana te wairo o ngā rangatahi o konei. Ko tā mātou he tuku i tēnei kaupapa ki ngā rohe o te motu, koinei he tuatahitanga tēnei ki Wanganui, o tira ki tēnei taha o te ika Māui me ki. Nā reira, hihiko ana, aroha ana. Waia o moi a rangatai mā, waia te paitata, waka maua kia tīna. Iruere rerekura, te reo o te uru. Kia ora rā e ruera rerekura. Ko ia rā ko te kaupapa e ki anei ko te Rangitāmiro, e mea wakarite e te ware wānanga o Waikato
e kaupapa rangatai mo te unga e kuraina ana ki ngā kura tuarua o roto mai o whanganui, tēnei wā hoi anō uri noa i te motu. Tēnei kaupapa e mea āta wakarite i runga i te aro nui ki ngā maere a te United Nations me ki. Ko ia rā ko te whakatawira mai pia ki a tātou. Tēnei mea te kite atu i ngā taonga ki kete ke, me te āta whai whakaaro mo te āei, ki te wakaangai ki a tātou, arā kua tīkina atu ko e rā maere, kua miri e pai ai te rite mai ki tātou anō, te Māori, me te au e noo nei tātou, me te au o tātou tūpuna. E mea tautoko i a tātou ki te whakatutuki i te i o e rā wawata, kei o tātou ngākau. Hoi anō ka wai o pēr mā te unga rangatai e kōrero mai mō ngā ua o roto i ēnei kātū wānanga. Ka mutu koira, kua rangona e tātou ko te pai ki te rangatai, ēnei nā kaupapa tikanga Māori, ao Māori. Ka rongo ki i te i kōrero i roto i ngā pūrongo, i te pūrongo kātai anō, ka rangona e tātou. Ko te āua o te rangatai te rāpea e pirangi ana ki te whakatata mai ki wā tātou tikanga. Engari arā ngā taiepa, kei mua i aia, kei te aroaro, te mea e rongo nā i tēnei wā koera, kei roto tonu i te ngākau. Nō reira, koera te kupu aki a te rangatai nei, kia tai mai te unga e i kaka ana ki te ako ko wai aia. Engari o ki ara i te mea ka ua e nei mai, ara i te mea me ua me taimaa, engari e tai ana te ātataka i mai i tēnei ara, maroto mai e nei kātū kaupapa pēnei i te Rangitāmiro. Hoi anō i te iwi, koira te kaupapa waka ira o te wā nei mo te unga rangatai ki reira. Ka uri ake te aro i tēnei wā i te iwi. Kai te aro atu ki te tūua tānerore, ki te aka tānerore, ara ki te Matatini. Me tana tai mai ki roto i Te Kāhui Maunga. Kutai ke mai te mauri, engari ko te pātai ia i te wā nei, ko ea te wā i tūai i te tau 2020 mo te Matatini o Te Kāhui Maunga. Anei te aro a Broughton pue me te pūrongo. I tū te ui wakatau ki ea te kaupapa o te Matatini tūai i roto Te Kāhui Maunga. I tū te ui ki Ngā Motu, i tai atu te nuinga o ngā māngai o ia kapa no ia roe ki te tiro aere ki ngā wā i tūai pea a te Matatini. I no o tai a te puari o te Matatini ki te āta kōrero me te wakatau i tēnei kaupapa. Matatū, mataora, Matatini ki te ao. I tai mātou ki te pā o puke kura. I rongo mātou i te hā o te whenua, i te hā o te iwi, i te hā o te taiao o te teihau auru, o te maunga titohea, a Taranaki, a tai atu hoki ki Aotea waka, kia kura haupo, kia tokomaru. Te whakatōpūtanga o Te Kāhui Maunga. Kei te pito o Ngā Motu te taua i o Pukekura ki kora te Matatini tūai. Neke atu i te tekau mārima tāngata, kauru atu ki tēnei wā i. E ko ta i rau rua tekau mā waru eketea, tera i o te wenua nei. We've got several hui coming up around more of the finer details in terms of the delivery of this particular kaupapa, but also regular hui with Te Matatini to ensure that what we're doing as a host committee will be ready when the motu descends upon us.
E kōmuri awatea ka oki ki te tau ko ta i mano e iwa rau iwa te kaumā wā. E toru te kaumā ta i tau waimuri ka oki mai te matatini ki ngā ringaringa o te matatini o te Kāhui Maunga. Kua roa te kaupapa e ngaruana ia mātou o te kāinga nei. Kua roa hoki mātou e tatari ana kia hoki mai ki raro i te mana o te Kāhui Maunga. Ki taku mōhio mai i te rua te kaumārima o pēpuere ki te tuatahi o maihe a te tau rua mano rua te kaumārima. Hei te rua te kaumārima o ngā rā o pēpuere tai atu ki te tai o ngā rā o mai e te tau rua mano rua te kaumārima tū ai te kaupapa nei ki puke kura i Ngā Motu. E te tini o ngā mata nau mai e rarau mai ki roto i a mātou o te matatini o te Kāhui Maunga. Alana Broughton pui, te reo o Te Uru. Tēnā koe te aroa. Ko ia rā ko te pūrongo mo te wakatau ki te wā i tūai te matatini te tau rua mano rua te kaumārima ki wainga o tātou ki roto mai o tātou o te Kāhui Maunga ara ki puke rua. Toru te kaumātai i tau no te tua te matatini ki roto mai o tātou, ara ki te āwera. Kua uaroa, engari ku ari ku koa te ngā kau o te oki ngā mai o te mauri o te matatini ki roto o tātou. I tēnei wā ko te aro nui o te komiti nei ki ngā wakaritenga mo te matatini te rua tau. O ia no ko ngā kapa i āta whakariterite mai ana i tēnei wā ki ngā wakataitai aro e tai ai rātou ki te matatini e ke ai e pai wā i ai ki roto i te wakataitai motu. Nō reira e ngā kapa kia mau kia ita pupurutia ki ngā kōrero, tukuna mai te tū ki nei o ngā papatū, ngā waiwai o te mai i kapa aka. Hoi anō e te iwi, koira ngā kōrero mo te matatini i tēnei wā, ara, ka tau atu te matatini ki runga o puke rua. I tēnei wā, ka roa ke tātou ki ngā manu o te wā, ara ki ngā manu kōrero. Koe nei te wā o te tau i kaka ana ngā pipi o te kōangareo ki te whakarongo ki ō rātou tuākana e tuana ki te tuku mai i ō rātou whakaaro. I tēnei wā e aro atu ana tātou ki te kura o Cullinan College me ngā kai kōrero o reira. Anei a te mahemi me te pūrongo. E tuana te whakataitai manu kōrero mo te rohe o wānui me Taranaki mo tēnei tau, ka tū ki te whare o rua putahanga ki roto o te hāwera i tēnei wiki. E hi kakaana ngā kai kōrero o te kura o kararaina mo te whakataitai, ka mutu ko tā rātou hiahia kia tū mā rohi rohi ki mua i ngā kai whiriwhiri me te rohe whānui. Ko Nia Safina Edwards ka tū ki te wāhanga o Pei te Hirunui, he tau te kaumārua ia i tēnei tau, ko ia hoki te kaitataki wahine o te ngākau o te awa. My topic is ka waipuke ana te whenua, ka wairukuhia, guaikurahia ngā tikanga. So it's talking about if our land floods through our tikanga flood. With it, I compare my speech to a harakiki, a pāharakiki, and it starts with me and then my tupuna, and then I talk about why the lands actually flood. I'm feeling nervous, really nervous, but I'm excited to stand with the team again. E hia ke ngā haora mo ngā wiki me ngā marama kua hipātu ki te ako haere i ngā kupu katoa o a rātou kōrero me te whakakoikoi haere i o rātou pukenga kōrero hoki. I'm unapologetically Māori. But what does that look like, Māori? Ko Jordan McDonnell, te toa o te wāhanga tāturi kara i tērā tau, ka whakapaua e ia i tana katoa, kia eke anō ia ki ngā taumata. Ko te ngako o tōku kōrero, he karere ki te ao Māori, ki te tūkaha, ki te tūmaia, aho ko te aha. I roto i tōku kōrero, ka kōrero ai mo te tiriti o Waitangi. Ko tētai o ētahi ahu, ko ētahi atu kōrero i roto i tōku kōrero. Ko te wero i te kāwanatanga, he wero ki te kāwanatanga,
kia wai o mā te Māori, kia kau ia tātou ake kaupapa. Ia hau e tuhituhi ana i tōku kōrero, ko tōku kaiawina, ko tōku māma. Ko ia e panapana ia hau, e aki ia hau kia ako i tōku kōrero. Mai te toko whā o ngā kai kōrero, toko toru o rātou he kaihaka mo te ngākau o te awa. Ka whakataitai hoki hei te wikine e tū mai nei, ka tū ko te whakataitai pai rangatahi mo tēnei tau. I tū a mere ngai ka peina i te whakataitai i te rātau. E arawa tu ana ia kia pai ai tana tū i roto i te wāhanga o rāwhiti ihaka i tēnei tau. Kei te peke te ngākau, kei te hīkaka, ko te mea nui kia tutukihia e au i taku i aku moemoea mo tēnei mahi te manu kōrero. Ahakoa i ngā mahi nunui kei ahau, māoku wānau e wakapiki i ahau anō kia tutukihia ia e au i enei mahi miharo. Ko tōku kaupapa kōrero mo te manu kōrero ko te huripari atu, huripari mai kua maura nei Te Uru. E kōrero ana mo te cyclone o Gabriel, me ngā mahi he o ngā atua i tino patua kinotea ki ngā iwi, ki ngā hāpori o te mataua Māui. Ko ngā toa o ia wāhanga o te manu kōrero ka haere ki ngā whakataitai ā-motu a te rātau. Ko ngā kapatoa ka mutu tuatahi tuarua mai anō hoki o te pai rangatahi, ka haere ki ngā whakataitai ā-motu ki whakatū a te rātau hoki. Te mehemi te reo o Te Uru. Kia ora rai, i tēnā pūrongo mo te kura nei o Kararaina e āta whakariterite mai ana i o rātou māngai e tū ki te papa kōrero o ngā wakataitai manu kōrero, ngā wakataitai āroe ki Taranaki ki Whanganui. Tēnei mea te āta whakariterite, e mea ua, e mea kore kitea e te unga peange. Ka kitea e te marea tēnei kōrero, tā ua rirerire, o onu o ki te wakaaro. Engari, ko te āua o te whakarite, e tino roa e waona ka ua, kāre tātou e kite i te kai kōrero, i muara e āta, kai ana i ngā kōrero, au te pō te au, ka mau ki te ngako o te kōrero, engari me ūtonu ki ngā kupu, ku āta whakaritea, no reira, i roto i ngā rangi, ngā wiki, ngā marama, i mua i te tū ki te papa kōrero ra, e nui tonu te mai, ki tua o te maumaara ki ngā kōrero, ko te mea nui rawa atu, ko te mau i ngā kākau o tātou tūpuna, ai ara i a tātou i roto i e rā kōrero, me te ia o ngā whakaaro e wakapuaki i Te Kupu ki te marea. Oi anō, ko ia rā ko te kura o Kararaina e whakarite mai ana, me ngā me iki a koutou. I tēnei wā i te iwi kāro atu tātou ki te whakataitai tonu, te whakataitai āroe mo ngā manu kōrero ana mai Whanganui ki Taranaki. Anei a Phoenix Manly Green, me tēnei pūrongo. I kota i te rere o Te Kāhui Maunga ki te wakataitai āroe mo ngā manu kōrero ki te āwera i Taranaki. Te kaunga kura tuarua i tai atu ki tēnei kaupapa ki te tautoko i ngā manu kā kura. E rere te reo o te rangatai. Te pūtaki o tōku kōrero i te rānei. Kei te whawhai mātou, ngā kura aho matua, mo te kreme o tata, tai mano i whitura i te kaumawaru. I te mea, te hia tātou ki o mātou ake tikanga, hara mā te āhuatanga, mā mātou anō ngā tikanga e whakatū. E nui ngā kaupapa kōrero i ore nui i tēnei tau, ko tō tātou reo Māori. Hunga take mā tauranga e te i. Kei ngā mana, kei ngā reo, tēnā tātou katoa. 17 years. For 17 years I have been told that I am a plastic mob, that I'm simply not enough.
17 years I've spent trying to shed what feels like synthesized skin. 17 years where my identity has been decided for me by another, when I had not known it myself. 17 years where I have not fit the mold, ticked the boxes, met the criteria to be a true Māori. Well, the topic I was given is I am unapologetically Māori, and before answering and telling you how unapologetically Māori I am, I had to address what it means to be Māori in a world where I've been told that I'm plastic. And I just talk about the journey that I faced being a plastic Māori, where these ideas come from, which is colonisation, and how it's almost killing our culture from the inside out. And I finally finished with a resolution that I'm Māori, I'm sure of myself. I know that I'm on a journey and I'm unapologetic about it. Ei tā Chapman, ko te wairua o ngā mātua I rongo I te wā I tū āia. Henga ki tonua I ta kare kore ea ai te kōrero. Ka pena kuki, ka wai puke ana te wanua. Ki o tikanga, ki o āhuatanga. Ka wai kura ia, ko o putikanga. Ko tōku arongake. I tino rango I te wairua o kumata tūpuna, anō hoki, me te harikoa, kua ea tēnei wāhanga ki au. E ai ki te kaiwaka wā a Crib Fox, nā te ka atu a ine kōrero I tēnei tau, me tū mārangaranga mai atama kōrero ki te pīkau ngā mai. Ka mutu, kia tū motu ake te kaupapa nei. Ko tētai o ngā kōrero I puta I te rangi nei, toko maha ngā tamahine, toko iti ngā tamatani, nō reira te kōrero tuatahi ki ngā tamatane o te ao Māori. It's cool to be a tāne Māori. Ki oku whakaro ka pai ke atu mena I tū motu hake enei kaupapa. Mena ko te manu kōrero I te tuatahi ana takarawa etahi wiki katoa anō te pai rangatahi. Kia māma ake te pīkaunga ki runga I ngā rangatahi. Te rāpea ka toko maha ake te nama o te hunga kai kōrero I roto I enei mahi o ngā manu kōrero. E rima te kaumāwaru tau tēnei kaupapa e whakahaeretia e ngā manu kōrero. Ka tū ngā wakataitai āmotu ki o te pōti e te kaumāiwa ki te rua te kaumātai o e petema 2023. Phoenix Manly Green, te reo o Te Uru. Kei ngā manu kōrero, kei ngā manu ranga I te tira o te wā, tēnei kāmi I atu ki koutou. Koutou ku tūmati ke tike mai rā I o koutou ka utāniko ki te papa kōrero. Hei whakapua ki mai I o koutou whakaaro. A koutou wānanga kuāta, wānanga ia kuāta, wete wete ia kuāta. Whakahaeretia ei whāngai mai ki te unga wakarongo atu ki koutou, ki te unga ia kai ki te kai kai o koutou ringa. Tēnei kāmi I atu ki a koutou. Ko te mai ua pea ki te unga waka wā, e āta mātaki ana I ngā kai kōrero katoa, e whakarongo atu ki ngā tai pito pito, e arotake ana I te iaonga whakaaro, e mātaki ana I te nekeanga o te tinana, I te tūwa te manu, I te rere o te manu, te rere o tana reo, e rā āhuatanga katoa, me te whakaaro nui ki ngā manu kōrero, kuāta whakahaeretia kia tū ki tēnei papa kōrero. Akua ko ta inoi o te manu no ia wāhanga, ka rere atu ki o te poti ei māngai mō tātou. E ara I te mea ka tai atu ei māngai mō rātou no kura noi o engari, ei kawe I ngā kōrero a te takiwā nei, ngā take o te wā e āngai ana ki tātou, ana ka kawea ki te motu whānui, ei wānanga, ei aro mā tātou katoa, nō reira. Ko ngā kura kuweke atu, ka rere atu ki o te poti, a te epetema, no te kāreti o Kararaina, no te kāreti o Spotswood, no te pi'i ngā kākano o Rangiātea oki. Hoi anō, ko ngā kai kōrero katoa o te wānei, ko koutou kei runga, ko tēnei kami I ki koutou.
E te iwi koira katoa ngā pūrongo, kua ua ake i te wiki nei ei whakaatu ai ngā take o te wā. E mi i kawatu ana ki ngā pau reo irirangi Māori, ki te korimako o Taranaki, ki te reo irirangi o Whanganui, ki a Kiore FM o ki ara ki te reo irirangi o Rangitāne. E nei nā kōrero, e nei nā pāpā o tanga e mea tautoko nā te māngai pāo. Ko Alana te Piki Broughton tēnei, he mi i atu ana ki a koutou, ai te iwi i ngā pūrongo kua tau i tēnei wā, tēnā koutou, mauri ora ki a tātou katoa.